U sistemu srednjeg stručnog obrazovanja učenici u školi stiču teorijska i praktična znanja za buduća zanimanja, a tokom prakse u različitim kompanijama imaju priliku izgraditi i poboljšati svoje vještine u određenom zanimanju. Često se dogodi da u nedostatku adekvatne komunikacije između škole i kompanije, teoretska nastava u školi i praksa u kompanijama ne prate jedna drugu. To dovodi do nezadovoljstva i jedne i druge strane, a učenici ostaju uskraćeni za primjereno i kvalitetno sticanje prakse. Dualni model obrazovanja predviđa intenziviranje saradnje između škole i kompanije, izradu jasnog plana za realizaciju učenja kroz rad u kompaniji, novu i važnu ulogu školskog koordinatora za učenje kroz rad. Primjenom učenja na 2 mjesta intenzivira se uloga nastavnika i koordinatora u školi, ali i mentora u kompanijama u zajedničkom praćenju realizacije plana učenja i vrednovanju učeničkih postignuća. Daje se prilika učenicima da uče i stiču vještine u realnom okruženju, koristeći i tokom školovanja tehnologije koje koriste njihovi budući poslodavci. Rezultat dualnog modela obrazovanja je kvalitetan i za tržište potpuno spreman stručni kadar. Stručno obrazovanje za tebe, mene i nas.